Bait kachingkoi pen banghini apran kedam inut keso chelang bom. Bharatiya Janata Party atum pen victory rally amai padopon. Bogajan Police Station Kapardo Lakha Kethom Dilawjan Vireng Terang Arong Amekar Pini Anaro Porphai Hinira Chitim Apor Malong Bait kachingkoi pen bahini Adimaklong Along Apran Kedam Inut Areng Kiso Ajok Non Se Chilang Pon Bom Bahini Apran Kedam Joyatum Amen Pangri Singna Arta Nakep Lapen Asim Singna Arta Troksi Pusi Pangthek Pon Anparta Hangri Singna Arta Ingkoi Apan Areng Ahukiso Ahir ing tangra kajok se ilang pon bom lang. Asar bura amen hundor singnar pen basapi bepi. Labangkit hom ta alang litum asomar saide lo pusi birta pachini lon. Baida bang ni thom ni plisi lang kenam dam lapen kevek ta kacharli milang pusi chithan rimpi. Korte bangkit hom bait pen kijui dam ahot kevek ke prapik ajok electric post along patong dam der amat asomar bahini ke ade maklong amat si avedet lo. Lapen kivek abang Dimapur along selang pon bom lang pusi birta ribden long. Bite registration number AS02D5794 pusi pangthek. Lapen singna ahemasor pusi pachini. Bogajan pen Sarkuru Bay News 18 Difu. Pini jakong ni phai truck difu gobos pathua klamalong victory rally vijoy utsav kam mass joining program padopon pini laso amai long pinangan aradatum chitodon lapen aluhi man pen CM Dr. Puliram Ronghang tame chitongdon non head jong independent pen kitrodon Simian rong khar lapen rasingna hanse tum tame BJP along pini chipo ogdun lo সুবিধা কমি ইউনিভার্সিটি এতিয়া যিমান কৰিব আছে তেওঁলোকৰ সহযোগী কৰ্মীসকলক মানে ইয়াত খানা হ'বৰ কাৰণে স্থান দিয়া হৈছে 6000 ওচৰা-ওচৰি গহমান পাইছে ইয়াত সকলো ভাষা বাকী কাৰ্যালয়ৰ সভা কৰা তেখেতসকলক মই চৰণ চুই সেৱা জনাইছো ডিব্ৰুগড় বয়জ পাঠুৱা ক্লাবক BJP asal himpen kedamta suing ekor ini karya lo otonomas council banghini lo ekor frog pen